हामबाय जों दिनै ttaadc हाफांनि बिसिंथै कायसा प्रेस मीट दागोखा नरक जरा रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट मीडिया नि बरब्रक चिनि डिपार्टमेंटल खबर थुमनाय जे फाइनि रुनां पिलानो हामबाय याफार दिनैनि प्रेस मीटो आंबाय दंगरो चिनि Honorable EM Social Welfare and Social Education Madam Dolirian Oro Tongochini ICAT Doftorni Principal Officer Bishwajit Sinha Tinini mo press meet ni mul boktobongka Tongnai onek bisirombai Hojagiri ter ebong Songroma ter norgai Many organizations they have been demanding Zemono Rugi Chuti Gushona Make. State government ni Thani Thango, ADC in Thani Payo Zangoro Paiman Porabunuka, multiple representations Rijaka, Norok Joton Shu, the Chini Kamai Thangmani Songskriti, Chini culture, Chini Tong Samunosan, Tawaisha Mathangnan Bagay. Tipramotha ADC Hapang Changchaito Bidongwaj. Monorugino Tini Hojagiri Abong Songroma Mataini Bagi JJ Dino O date Claimani A dato Songromani Bagibo Ekdini Chutichen Gushona Klaika Abong Hojagiri Koktochen Joton Shu जों सिरिसिदिन सिमि जुदि हजागिरि सम्पर्के सिनान थांगा हांके मोर राज आमलनि सिमिनो हपुंगाई हराई रोजाबलायो मोसालायो बिनि कायसा डान्स फर्म न ताबु हजागिरि डान्स नि जे फुनुक जागबाय अमो चलै फायो हजागिरिनि सालो ते हरो जेनो चिनि बरग्रो हास्ते गनांनि जोंगाबनो पालाई माननानि बागै Bonobo kaisa chuti ni din जों घोषणा की चीनी 7th EC meeting 22 तारिख February 2022 Saklaikha and the executive committee of Ttaadc we decided most halleino जों chuti घोषणा खाइने जों सिओ जे चीनी ADC नि फातारो बुचिनि तिब्रासारक दंगो बरक और खबजा ग्यांगिभान मानु जेहेतु स्टेट गवर्नमेंट BJP IPFT government ni representation memorandum remani porebo boro komono kono response ang kono ekta khobor ni kagojo porikha state government no bidhan sabha babanoti sunjaka ebong boro porishkar boktobbo rakha apatoto hojagiri bai songromanoti boro kono chuti ghoshona khlaiyeche norok tini khobor thumnai rok Norok Shiu, जों मनि आगेबो चिनि त्रिं बिसिकतालनि क्यालेन्डार नो जों मान्यता रुई हमतरफानि आमलनि सिमि चिनि राजा हमतरफानि जे बिसि क्यालेन्डार अमनोबो जों त्रिं बिसिकताल हिसाबै एक दिन छुट्टी घोषणा केके and this is second biggest decision to revive our culture Chini tong samung kamai thangmani no uddar khlainen bagi जों second decision omo nahar gaite जों सिओ जे तिनी ADCO सिमि ओमो घोषणा खलाइका आगामी दिन जदि चिनि ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड नखे एबा राज्यनि पुरा क्षमता जों चालुनान मानखे in the state government also tamo tring tamo hojagiri tamo songroma omoti haicini kamai thangmani Shikriti manyani je salrogno जों सिक्रिति रिनाराबो जों चाइटक नाय तिनी अरो कक्काउ जे हजागिरि फेस्टिवल बा संग्रमा बुफुरुम नाय स्टडी खाइमान परमुखा संग्रमा कक वानसारनि कक बाइके शुक्ल पक्षे परेर दिनताते जे निउ मून डे जे दिनो अमाबस्या पाई परेर दिन जे तालगाओ आ तालो भाद्र मासो संग्रमानि मताइनु अब चिनि तिप्रासा आमचायो तामो देबबर्मा तामो रियां तामो जमातिया गोबां मा बरगनो संग्रमानि
मताइनो जों रबो हाइसे आ दिन आबो छुट्टी घोषणा आंने हजागिरिनि क्षेत्रे अनेक बरं प्रश्न दंगिमानो किन्तु जों एडमिनिस्ट्रेटिवली जे तथ्य नाहारका हजागिरि फेस्टिवलनि कायसा कमिटि दङ कमिटि डिसाइड खालायनाय जे ब दिनो हजागिरि फेस्टिवल एंड दैट डे will be considered as the Hojagiri festival day. Adinono जों छुट्टी घोषणा खालामो. So every year the committee will take decision. Mono tinine एवं जों हास्तेनि जत्त तिप्रासा ताकुते बुकुक जों सानन मुजुंगु चिनि ड्रिंग थं संग्रमां थं हगिरिं थं चिनि म कल्चरल रीति नीतिनो जों बेलाय दाम मारनाय मनो बेलाय जों गतर खायमा नुनाय हंगायसे चिनि हानो जों उद्धार खायमाननाय चिनि बरं बागै जों कक सायमाननाय जों जातिनि बोसाय दं मोननाय हामबाय.